Murakoze mupaka Shambaretu yaziye igihe yaje umupaka bamaze kuwufunga dukorera mu bwigunge. Kuba umupaka warafunze ntago ibikorwa yego byaragabanutse ariko ntibyahagaze, twagumye kwiyubaka dukora mu gihugu imbere. Ni ku Kanyaru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, abagore bo mu karere ka Nyaruguru bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka basigaye bacuruza imbere mu gihugu. Bamwe muri bo bavuga ko umushinga mupaka Shambaretu 2 ubafasha kwiteza imbere mu matsinda bakoreramo kuko ubigisha gucunga umutungo no gukemura amakimbirane hagati y'imiryango. Mupaka Shambaretu yaziye igihe yaje umupaka bamaze kuwufunga dukorera mu bwigunge, ariko ahiziye dushishikariza gukora amatsinda n'amakoperative. Ubu ngubu turizigama tukagurizanya, maze kwikura mu bukene, ubu mbasha kwitangira mituweli ku gihe, nkarihira n'abana amashuri. Naba maze kugeraho mva nkurikije aho ubu ngeze. Umuhuzabikorwa w'umushinga muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Ser Umubyeyi Epifani, avuga ko wafashije gushyiraho amakoperative n'amatsinda atandukanye no kuyahugura, kwiga gukemura amakimbirane no guhahirana mu mahoro n'abaturanyi babo mu gihugu cy'u Burundi n'ubwo umupaka ufunze. Nk'uko mubizi rero ni umushinga ugamije gutsura amahoro ariko binyuze mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Akaba ari umushinga ukorera mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Kongo. Mu Rwanda rero mu by'ukuri rero hari ibikorwa byinshi umushinga umaze kugeraho. Twagerageje kubahugura ku bigendanye n'imicungire y'amakoperative, tugerageza kubahugura ku bigendanye no gukemura amakimbirane hagambiriwe ubworoherane. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr Emmanuel Murwanashyaka avuga ko nubwo umupaka ufunze nta ruhare u Rwanda rwabigizemo, ariko bashishikariza abaturage gukunda umurimo no gukora cyane ntibarambirize kwambuka umupaka. Urebye ni umushinga watekerejwe kugira hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa hagati y'u Burundi na Kongo. Ni umushinga rero nk'uko barimo batanga ubuhamya bashoboye kubafasha kubona amahugurwa, batinyuka ubucuruzi ariko banabukora mu buryo bwa kinyamwuga. Uyu munsi rero yenda ingorane navuga zihari nuko uyu mupaka w'Akanyaru wa ruguru urafunze, abarundi bafunze umupaka, ariko twebwe u Rwanda ntabwo twigeze dufunga umupaka. Ni nabyo n'abanyamuryango ba mupaka Shambaretu bagaragazaga bavuga yuko byonyine ubu igisigaye ari uko ibyo bakoraga bambuka bajya i Burundi bigomba gukorwa bigakorerwa hagati mu gihugu. Abagore bo mu karere ka Nyaruguru bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'Akanyaru bagera kuri 600, bakaba bazakorana n'abagabo 400. Umushinga mupaka Shambaretu 2 ubafasha usanzwe ukorera no mu turere twa Rubavu na Rusizi. Pasco Nzabahimana, Radio Salus.